Na kebentar ke kubur baman kesni, pet bat subscribe ya u Antor News. Mereka buat di sekretari berporo, idhak unit, kiba hapo juga nong my konsensi, niladap ya kapan dissolve ya kablok. Bahan nong my konsensi ya mentah lakliak kalama jom ke TMC. Kata kali kubur kama ni gua penai. Syakipat ba jonganong tumai konsensi bat sekejelahi berahawai. But hoy kumlong meneng iwan tangsis pangun hirai sa ilaya adab menenrul kumba khasau khasan pangun di yakata ku program ko bahe ngin sale hapo konsensi kejongi but hangta ngin sabri shishu yakajing klan jong keseng kongres napo nong tumai konsensi. Untuk pengaruh hari NDC election, kacik job hi kadai jom keseng kongres nampo konsensi seperti ini. Amran ini play bercuai tu play shibun, ya kapor kejong pi, berkantam, berpila piang ini, kum kita hot kita pura jom ke kongres baru kawehi keberan po jela perkadawi. Oh, balai begirung kali bendon kadau ni kumbalai keren mana ngirung isotu ngiri ngilalong kumtukun sarong aurea mo lulami lawan tambah kali kejingwan pai kajongi kanlong no kabal junam bat kabane skam bat kumba long bagi dia banyai ne kumtang ngirung ya don ya kata kejingkulan baginai dia no pada seng kongres nomor badai tang seng kongres si kabala ya kabala ika sur kejungi urin pat kong kumbalai keren mana syakmat lagi nangelam amdan kenung seng hot idon bun kiseng kapok jong kejela kejungi hendrai kesur ke bakam sawahi kadai kesur jong seng kongres nomor ba ladang kami aduh menengok ya kaya keren hendrai to syak ngak kindat masa yang kam keren kindian ladang kami nang ni nak jela ke jonga marwai nanai tang asam ngaladon ki parlok jong seng kongres nanai tang apo Madhya Pradesh ngaladon parapo haka jelahi parwai ki jelah ke bo hari India ngaladon ni parlok kum tang apa kami kesur jong seng kongres kadai kesur ke pasawa jam kum tang hiru